kita kayu kita. Oh, sebut bah kita pak samla jonga. Samla jong pi dan samla syano. Halo perlongai kembali di WPW Barok. Saya sempat akan ke channel ke jonga kesar mau blog. Dia benda kesini nga warai pi ya kowe ke kana ka bajasisya bat ketah kalong ke jing it ke basyat syukur. Ke jing it ke basyat syukur. Baleng ong bakade ke jing it ke basyat syukur nado basna. Aku aman itu WP. Syapang we perlok jonga. Ubale ya kendu ya kowe ke beriu. Kabana polan lemba ke Facebook ilaya chat bat kata ke beriu bat kata ke beriu kalau ke beriu bat ke nok kepada sultan bat sisya bania keren bania kana handrai kim pat yaitu pat markamat mo hata kata ke jinya keren kayak na kisngi syakitayo bat na kitayo syakibnai mentah kala along ka jingyan lenti ka jungki kala along kumba arbanai ai bat kala jate bagata kade ka khana hakaba kumha kini kibnai gede benai Christmas mo benai December jong senam baladap kane gede jong senam baladap ni itu ipi mata tejayu kani ka brio kala ye it badunia brio badunia brio la it bahaya kani ka brio kila ya teks la ya keren mo kila ya nong kuno ya chat te nghiêm tip kani ka brio la ka de ka kamthai la ni la ka de lau de usindra Tiang niu perlu juga ulangnya bahabat kani kebriu. Te jayu kani kebriu ka ong namar bala day ka benai Christmas. Te ngakwa ban I give you pi. Bat ngan sen ya pi ya kini ki give ki bangangan ngakwa ban ai nak benda ka jong pi namar bala day ki benai Christmas. But Nia deki Kristan dan nak kata ngaku abang IAP yang kini give kibangangan sa IAP. Dia tahu perlak jengama ulas ngau tenang, bak ulas ngau komen mah kata banyak give nak samla kajau umma kabadai ka paren na polan mo na paren. Dejayu toh kalayat kita ke jing yang keren mo conversation kalayat bat kalau iya kita tidur di bakal packing iya kita tidur bakal tap iya kita kitia hapok ke senduk ajayu endah kalau tap iya kita kitia endah kalau mo kau ong yu pim dan kamera bensiwi pim dan kamera bensiwi Kani kalau pembiang lut mengadang sedong, batkan sepempoi hadu jaga kema pidon mapi. Oh ni jing kemen tari parlo itu na. Langsung ma namar ba layo gift mo. Ki gift barang la ai ka iPhone 13 Pro Max. Ila ai ru kawe ka jacket. Ila ai ru kawe ka laptop na ka benda ka jongi. Kita kide give kiba ila ai mo ila ya thu hanta ila pan i te jayu hadin kumba shisngi gai kita kitiar kila poi syai kipoi sedalhi airport kala tek se i bat kala omba iwe na beriu in sekolah pi na po Delhi airport dan kalau ong ya kaban ya keren tapi dan jayu ni perlok juga uang hoita dalam poi kita kapor kita beriu kalau
tiar jom hiba kila poi hang ne po Delhi airport. But mentap hin hap si ya ka custom charge. Kata ka beri ko. Ta parlok jona uang custom charge ayu kata. Yang imtip mo. Kani kadai kita ka jiksi wa pihak an siu lada ki tiar ki wan na foreign country mo na ki riparen lada ka tiar ki nu ki tiar ki wan na ki riparen kamut pihak ban siu ya ka custom charge tahu perlu ko jonga mo ha ka jing sel tanah ban yo ya ki tiar u om hap siu ka Kau kini kita baru kila syondor kumba life san haja ini. Di kumta utau perlok jong haru dah kajin kemen usiu ya kita kapisa life san haja. Endau lah siu ya kita kapisa life san haja. Kata kabri ong hoi to kita jompi. Lại yok nanda bat ngin sapha mo kata kadai ka bakal ong tu ne parlok chunga ula sukumen ha ban yok ikda kitia kiba ka samla ka chuku pha te jayu hadin shisni kata ka priu ka phun miang ka ong o ba kitu kitia ki jompi ka police department na po Delhi kabat biang yaki ba namar bakila ren pin haban siu biang sakum ba life san acara ini teu neu parlok jonga ula dep siu shwa life san ajar nang tasa life san ajar hap siu biang dan pisah shu dan pisare te kane ka brio ko om lada pim siu kamot pim sa syakyam namar kini kide kitia na parem bat pim yo ye kini kitia pin sa syakem ki bulit kin sawan ban kem pi itari parlok ki jonga ila kyu ila ting ha te jayu ini parlok jonga namar bah kakut la ipun ya ong ki dan shino ta dengan ong ngadon hiam di yang ngadon kam jing yarap jopi yang ta tengok kebangalak ban yarap kebangalak ban yarap kunung ban yarap ngom ta de ipat ila om kadon ketiar ka jonga bopoi na rip harem di mentah ka syabat apo Delhi airport tengah hab bang siu pisah tengah dan pisah ya te sauhai rap enga ban penyo ya kita kitiar mo yo kumta tengah ongi ki tiar ayu kita ngala benia fi ngal ngaruk seo tenak mo seo pemen tengah kitiar ayu kita oh sebut pa kitiar ili pa samla jonga samla jong pi pidan samla chano yo ngadan samla spot palan he pidan samla spot palan menno ta mentahlah arbanai ye yo ta de parlok na ya kum kata te ngabla banira pisah ibi ngota na chaino kar kom ya kare yo balik gunda ngadon kam sisah te ngakwa ban yo ye kita namar ba hoon nyala dep siu life san hajar adin kata kipan biang sa life san hajar namar ba kipulit kipelaj reana na ongi parlok pila syak thok parlok pila syak thok na kota ham ta te ila kendet benri im nang kran syu kumba ar lai minit ai dei kli na yom ngasya thok kum no haba ka samla jonga te kala pen i kitia kala shon ki dur kala sen shana bakala pha ya kita kitia nga ong parlo pila sya thok
kini kidei ki beriu ki bathok ya phi om don tiar om don tar om don give na ka benta ka chopi om no ki tu ki nambar paro na ya kran shu lada phi kwa ban lai lada phi kwa ban nam ngat shi shu ta ka phin ya kran continue ka ba phi non nga om ni i ta dai dai parlok ni jonga idas no sik thang namar ila it de mo ya ta ka breu ka san ni ki duru ki ba breu te yong ba ni nala i chi shai ka to ka breu nga om ye i bai ka to ka breu kam dei ka ba shisha ka dei tang ka dur bat kam dei na polan ru ka dei nang nur nang no mo ngam tip ya kata Henry pila na nga om kendo te i supply nga i om ngating namar babalay itu iba om ba kala tiar kala poisya dalhi yom baki pulit kila bat menta ladangam si wir ta kala san hajar kin sawan kem na yin juna nga om kin nam wan kem ya phi bat on nam don hi ki pulit ki bawan kem ya phi inno kenno ya katu ino iki baro bat blok ba itu nambar lada phi kwa ban sange no shisna lani lada phi kwa ban le kes ya ki breu kamot phila ban ai da FIR Henry ngangen scam ba lada phi FIR ru ki pulit kinam la ban syam ya gitu namar kitu ki breu ki change ki nambar tu ki da ki kerteng jam ki we da phi nam yo da phi kol ma phi nam yo shu shisin ba phi la ya karani ki te ong ye ki ba phi dei ki front tak kata kin sa dom ye phi bat kin sa disconnect ki na ong mga kumta te ya karan biang i pha ya nga ki voice message te Henry nganam exclusive ki voice message namar ba balai kadon ka sur ka joko parla ko jonga te ngam ko ba phi ru phi ya hap ha ka ne ka trap la ne ka jing sha pan shoy mo nang ne shakmat khusyar pat ba khusyar kin sadon ki parlok ki bawan ban at friend ya phi lemba ki Facebook lemba ki Instagram lemba ki Twitter lemba ki Telegram shibun kine ki ba menta ki don kin saat ya phi ki friend ho ngam om ya phi ba na yelong parlok Henry dasian kumno phin yelong parlok bat kita ki breu te ka message ka jonga kalomba go phi ki pai ba ki ba pai ki para khasi khara la shendrang la ne kan thei ki ba pai ye kan ge video ka jonga sel bha wat nom ngop ya kita ki samla ki bana shiliang duriao la ne kita ki paren mo kin pen ngop ya phi da ki bon chan Henry phin sadu ai lada phi kan du mar khmat bat la ne bat kata ka breu mardo ngamut benom kata ka mut ka biang phi ye parlok phi ye samla umlele Henry lada ka shudei be tang da ki voice message la ne tang da ki jingya kran klem yo idur klem yo idar klem ya ithu ithau shu ya ithu tang na po ka jingya text message kamut khusyar parlok kham tam lei ki samla shenram pat kenthai khusyar wat nom yalong parlok klumar bat kum kita kijat parlok ngam om ye phi ban nai yalong parlok bat kino barok kawai ka perthai namar ka ni ka juk jong social media ngila ban yalong parlok na barok kawai gari na barok kawai ka perthai Henry dalak poi haki benta ban ya ai ki give ai ken mat pendut hi lada ki de ki genuine jopi ki parlok jopi ki bade genuine lani lada ka de ka samla ka basisha lani lada ude ku samla basisha ki san ye phi ye ki tia ki give bat kin sapoi suk hayem jopi pim da don kam ban si wi kita ki baro bat lada pi don kam ban si wi custom charge ru kalong tang shi sen si bat ki tia jopi kin poi suk hayem te
de kani ke video ka banga kwa ban ya kran ya phi te ngani ba kani ke video kala jrom te ka kentin penkut ke jonga kalau husiar pai ba husiar bat kadu e ong la don na pedeng jong phi bra poi thum mai ha kani ka channel ke jonga so ha subscribe like bat kum ju share ki parlok ke jopi la da phis ngau ba kani ka khana kalong ka ba don ka share ki bahia na sam jopi share ki parlok ke jopi khnang ba yo lesi don na pedeng jokiru ki bangat ya kum kani ngamla ban tip mo den rei ngong ye phi selbha share ki we yu khnang ba ken yo ya ka jing tip at ka jing ikai ko bless you